gutyo sawa. Mirongo itandatu ariko zira Rwanda rushya ni nk'ibihumbi 7 cyangwa 10. Urumva rero cyangwa 2 nabyo batabiguhaye. Ikibazo gikomeye. Igiki? Zino mwanyeretse nziza. Noneho biriya bindi. Ni 5,000, 3,000 na 5 ntibigera. Neza. Ni ikibazo gikomeye. So ntacyo byumvikanye. Yes, aya ni amahumbezi komeje gukurikira. Hano twa turi neza ni kukirwa ni ahantu bacuruza injanga. Nibaza ko ari ku mwaro. Hano si ku mwaro buriya. 14 bose. Nabuzukuru. Ambara agapfukamunwa neza. Dore ukambara utya uku nkambaye. Urabibona? Reba uku nkambaye uku nguko. Kano kantu akangaka kameze gutya kajya hano hejuru, kajya hejuru. Wowe ushobora kuba wagacuritse. Kambare neza nkwereka ukuntu kambara neza kagukwire. Yes. This is amahumbezi. We have here. Gutyo uko ugashyira hejuru. Ugashyira hejuru kambare neza. Yes, this is amahumbezi. Keep in touch with these people. Kambare reba uko urabona ngiye ukuntu nagakanze kano gata kagufata neza. Reba hano mukecuru. Reba hano ukuntu akambaye hano uragakanda hano haba haganda kameze nk'agati ku buryo kagukwira neza kagafata hano hejuru. Wabibonye? Yes. Wari kutubwira ngo ufite abana 14. Nabuzukuru. 14 bose nabuzukuru ba mu rugo. N'umutware. Umusaza. Hanyuma hano kumusukorera amafaranga nkangahe? Kuza mu gucya n'abantu bampawe udufaranga ngo nge mbona utudugu tw'abana batarwara bwaki nkajya mbagurira agasupu mbega. Hano ryari? Ubu ngiye gutaha. Nkureho utudugu duke nduha abana badutogose. Nibamara kudutogosa barishe n'ubugari. Ariko ubwo ngubwo ariko turya rimwe ku munsi. Yego. Ariko sinkajya mfite akana gatoda. Ndagashyira akana. Twana duto tungahe? Ibi kwari twinshi se ubwo turi 14. Ubwo rero abo bose ninjye ubacirica. Urabona ko mfite imyaka navutse muri 51. 51. Mwebwe rero muzi kubara murebe imyaka mfite. Ariko nta magi simba nkiza ku Kivu. Nese naho nicaye inzu ndimo ni Paul Kagame wanyubakiye. Nuko bimeze. None se iki cyorezo urakizi nawe warakimenye? Numva radio itambuka ibivuga imodoka. Ivuga ngo twirinde virusi kama ni virusi. Wumva bavuga ko kitwa gute? Virusi nimba ari virusi. Wumva ko bavuga ko kitwa virusi. Noneho virusi tuyirinde kuko ni indwara mbi. Ubwo ngo irafata mu muhogo no kugirana ibicurane. Kandi tugakaraba tukoga mbega tukisukura. Tukaguma iwacu mu rugo ariko ujya guhaha agahahira abana agataha ariko afite agapfukamunwa. Nuko biri mu rugo ariko ujya guhaha we biremeye kugenda agafite. Nuko bimeze. Mukecuru wumva ko iyi virusi mugani wawe kino cyorezo giterwa n'iki? Mana ko ntari Imana se ngo ndamenye ikibitera ariko n'umwanda nabo yazada. Yaza kurya ukarabye n'agasabune wakabonye nuko. Ubwo mfite imyaka 68 menya n'8 nimba ari 9. Mfotora neza.
ariko ngwaye amaso. urwaye amaso Ngwaye amaso. nayo ubukura ariko da Oya nagiye ni Kabgayi kumbura da. ugiye Kabgayi kwivuza amaso Mfite n'ibyangombwa. bagwaye amarinete se Ndafite ariko nayambara bagashaka kuyanyaka. kubera iki ngo nambara amarinete ndubushye. Nukuri. urabeshya ni bande bajya bashaka kwambara amarinete yawe Ibi byose duhura ubusa abantu bajya babaka intuza nahura nabo keretse nyambara ndi kumwe n'umusaza twagendanye cyangwa nk'aba bakobwa ariko iyo izuba rirashe cyane simbona. Mbona umuntu nk'umukara gutya ariko iyo nambaye amarinete niho mbona neza. iki bakubuza kwambara amarinete kandi ari umuti baguhaye Kayanyaka ariko mfite umuti bampaye ngenda nshyiramo kwa muganga. Mfite n'ibyemezo bampaye n'agakarita nyine ngo ningata nuko cyane cyane niri yego yego. rero nasanze muri gucuruza hano wenda muri gufata injanga yewe ncuruze nsagura utudugu two kurya noneho nkuremo nayo kujya kugura ubugari ubugari abana bakarya. nabikunze Nibyo da none se bamera gute ko n'inzu ndimo se ko ari Paul Kagame yanyubakiye. Yego ndabyumva karame. Yego mana we kutagira iradiyo nta radio ufite nyikuye hese mwana ndayumva abandi barambwira amakuru. icyorezo ubu gisigaye mu Rwanda ese ko numva ngo kiri kuri Rusizi n'utuntu twanjye di kuri Rusumo. Yego ndanahazi se ikambu nyirizina kiba ku buhabwa ahubwo ahangaha aba bashana baba bavuye iriya ruguru muri ntumba bakamanuka nk'aba bakecuru natwe urabona amaguru yanjye uko abyimbye n'uyu mukecuru ntabwo yavangwa ajye ku buhabwa bamanukira hano aba nabo bakabahereza ni abanyengufu nkeya baba bari ahangaha ariko aho turi munsi ya Jesfak muri Kanjongo naho ubundi abafite ingufu bajya kure bajya ku buhabwa niho icyambu kiri nuko abanyantege nta none tutabura uburyo bwo kubaho baraza bakatuzanira nyine baturutse mu mugozi. Yes this is amahumbezi of course nkuko nsanzwe mbikubwira ahantu utagira twe turahagera ijisho ry'abaturage cyangwa se inshuti y'abaturage buri muntu wese amakuru meza ndetse ajyanye n'igihe turimo cyangwa se nandi ajyanye n'ibyifuzo buri muntu wese bafite uyabona ku Mahumbezi TV. Gusa ntago bigoye kuyabona, icyo ugomba gukora gusa you make sure that you made subscribe kugira ngo ugeze no ku inshuti zawe no mu bandi banyarwanda bose. You can share this video so that buri wese ashobora kubona ibiri kubera ku Mahumbezi TV. Amahumbezi rero izagira ahantu hose muri uru Rwanda wifuza kugera, cyane cyane ku baturage by'umwihariko kuko nizo nshuti zacu cyane. So keep in touch. Nk'ibisanzwe Gisa Obed will be there for you. Just make sure that you did everything which is required. Thank you very much.